Filmke 19. De volgorde fan de tiidwurden oan de eind fan in sin. Ynlieding. As der mear tiidwurden oan de eind fan in sin foarkomme, is de volgorde krekt oarsom as yn it Nederlânsk. Útlis en foarbylden. As der mear tiidwurden oan de eind fan in sin steane, stiet it kean tiidwurd, sis mar it wichtichste tiidwurd, foarop. Kinst ek sizze: first thing first. Foarbyldzinnen. Hy moast earst efkes lizzen gean. Sy dwast net te sizzen dat se de djoere faas stikken gooit hie. Do kinst net mei in stikkende jas omrinnen bliuwe. Oefenje. Zet de nijkommende Nederlânske zinnen oer nei it Frysk. Ik zou een voldoende op de toets moeten kunnen halen. Ik dacht dat hij niet meer zou komen. Hij zei dat hij de bus van 8 uur zou nemen. Jij vond dat jouw jas daar wel kon blijven hangen. Wij hadden hem niet horen aankomen. Zet nou eventueel het filmpje op pauze. De antwoorden? Ik soe een voldwaande op de toets helje kinnen moatte. Ik dacht dat er net meer komen soe. Hij zei dat er de bus van 8 uur nimmer soe. Do voenst dat die jas daar wel eventjes hingen bleven koe. Wij hien hem net oankommen jaren.